naimbag nga oras yung amin pabagayam. Hit ita, at to'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Dung wen kanto, unay. Hay, naimbag lakit din. Tadda pagsakdon nga ubog no kastoy nga awanda nung itigripo. Makaligo saklat ka. Nang rona kat, nagbara. Delia, adtuyin ti danom. Sige, Benjay, pakisarak mo dito'y banyo. Ay, sos! Anya nga iti naramid ni Benjay iti banyo da Delia. Kat nakitak ni Delia asimrak matlay iti banyo da. Ay, sos! Ay, adan samot mapaspasamak amilagraw. Oh, Benjay! Hay, rimwara ni Benjay. Ha? Kahit nasawan, insakduan na ni Delia iti danaw? Garang ganjang Adelia? Awan la nila kay nagar arami dan iti milagraw? Wan lakay, nakita nga roda mismo. Ay naawanan, gulgulibanan ni Delia ti asawa na. Gunggunana Ha? Anya agong gunana? Gungguna ni Eddie Nagkunang kami na panawad na ti asawa na. Dayjay mo't Adelia Garanggan jangkit di Iso mo't lagayam akanayon ngagpapintas ta adda aramid na amaday. Bakit? Natural yagsapul iti sa bali. Oh, si kamam mo ti panawan ti asawa na? Oh. Uy nga rod no di kat garanggan jang babae. One miling. Nakita nga rod sika. Sinarak na iti banyaw. Kutyak amon ano anya ti inaramid da iti banyaw. Si Kamot. No, anya laditan ti sasawam. Saan ama iturad ni Delia alukwan ti asawa na? Gaputan na sayat nga asawa ni Ede. Kat anya nga rod ti kayat asawan di nakitak nga alaman. Di ka man agar-aramid iti istorya, Martina. Maditi kasta. Madaksan ka. Anya madaksan. Pudno timbaga. Siyak amis mo ti nakakita. Ulitak mat nga ibaga, Martina Ni Ede, kat nasayat nga asawa. Nagagat, nasingpet, ken nataer. Iso asana pudno ti kunam agulguliban ni Delia. Iso no di ka mamati. Ngam siyak, kasta ti atap ko. Taan niya aga po nga umunag ni Benji nga iti banyo da. Idinto ta adday-jay ni Delia. Oh, alaman? Insakduan na iti danaw. Ngam apay ngay masapul asumbrak iti banyo. Alaman? Basta siya, awan ti maibagak iti dayta. Tajakmet nakita. Kunamlano asino anasingpad ni Delia. Ngam rinukar mat gayam ti puso na. Pwe! Tayo bay, tayo. Oh, nakada. Kitain nyo dito sumuwad. Saan ayan ni Benji? Benjay! Umay ka pagsapaw! Benji! Sana ka nag-shot, pare. Umayak la gumatang iti nabanglo asabon. Anya? Pag-shot na, pare. Nabanglo sa mon. Oh! Sa bagay mayat data. Tapno nabanglo kalata. Alwan ka pa isa. Oh, saan ka na ba? Nana Maria, sabon man na nabanglo? I won, Benjay. Pabitlaan. Oh, kumusta na, Benji? Anya, kumusta nga Kumusta nga, J-Chicks mo? Naalibtak ka mata niya. Sa bagay, kastalatibiyag pare. Anya ka din ti sasawa, pare. Ako yan, tinabanglo asabon mo. At mati, bayad ko na. Sige. Naku na. Benji! Saya ata ba? Pare! Palit na am sa mo ni Pare Jay. Di pa nagpakadakin ka sa Bapi Manaw. Awanan! Mabayin nga, men. Oy, siguro. Muna, paspasagitan tayo. Sige, ituloy tayo yung detect shot.
Agan anos ka bakit tanay. Adayo mati na kay distinwak. Diyak kumakaya ti mapanijay. Ngam sayang mat ngamin ti sweldok. Wala kay, basta gananad ka kanayon Word. Kanayon kami ang maililiw kan ka. Kanayon nga agdamag tay buridak ta. Apay ka no adi ka agaw-awid. Uray sak bakit? Kailiw kayo mata kanayon. Ngam agiin nanos tayo. Tano jak agtrabaho. Matay tayo matitibisin. Wala kay, basta gananad ka kanayon Uray da kayo mat. Agan anat kayo akanayon. Kat, kumusta nga iti trabaho, iti opisina yo? Mayat latta. Kanayon ti overtime ko. Tapno isupay ti matgadak. Ay nalakay, di mo unay banugan ti bagim Sana bale? Kabalak mait, bakit? Uy, kakada! Kitain nyo ti lumabas. Limat, pare Ede. Pare Eddie! Woo! Dumagas ka ba ya? Huwag kang paso, may katoy. Bye-bye, Ede. Kumusta, pari Dado? Kumusta kayo matan, kakadwa? Bye. Nimbag kayo, pay. Taday talagin inom dito yung store, ter aramidan nyo. Ag-relax kami mata pare. Sagpaminsan. Good night. Okay. Sige pare. Kumusta ka matan? Kumusta kayo kini bakit mo kunak kuma? Ha? Ay, kat, mayat lata, Mailiw ka di matkan ka, Ne. Apay nga kasta ti saom. Ay, awan mo pare. Di mo ka diam mo. Kanugul-guliban na kan di asawam. Anya. Awan mo pare. Piman ka mo. Anyat sasawang mundado. Awanen. Gulguliban na kan ti asawam. No kasta nga awan kan. Agragrag sakdan iti lalaki na. Magamat ang pare. Anya. Apay nga, ginanok mo matan. O pingagdano ka ay! Ay, husto na ito! Husto! Bakit ka? Asino ti lalakim, ha? Asino? Ni, anya ka din ti sasawam lakay. Awan ti lalaki. Tasiksi ka laang mati ay ayatek, aging gatong palbiag ko. Anay ko, aping agtapis ka. Ibagam no asino ti lalakim. Sino tinagkunakan ka nga da lalaki? Nuti kagpud no. Paglito maktarupam iti katotong pa. Ay nalakay, awan ti lalaki. Awan! Apay nga rin nga ibagbagada yung store ni Nana Maria nga dalalakim. Saan apod na dayta? Siyak ti patyam lakay. Saan apod na dayta? Ay na, Martina. Adda ka man nandito paraangan may tapno agchismis. Naimbag kumamot. No adda pamanagnak mo dito ibagbagam. Pudno nga ro, di ibagbaga. Ammom ka di Martina. Di manon ka ni Eddie ti chismis agul-guliban ti asawa na. Ay nasaya at launay Taikan na ti asawa na iti pagnakman na. Di na pa'y lakat isina. Anya? Wana? No siyak ni Ede, isina ko ni Delia. Ampang mutlaang. Ay na Martina. Maag ti agiwaras iti pamadpadakas. Ay sa anak amaag, tapod no tinakitak. Kano bilang tapod no? Isipor mo aday tabibing mo. Ngamin, amangan no pakadaksam dayta. Narigat ti mairamraman, Martina. Takdira ka ti imbag ang tapod no umat. Ha? Ay, awanan. Katkatawaan da ni Delia. Ado akaaruba ti mangliblibbikin ko na. Gapo iti naamwan da. Ibagbagada nga agin si singpet. No kano kitkitaam ni Delia. Katkasla kano nanakman nga asawa. Tagayam, ampang met, garangganjang, sayet. Jak ammuken ka. Awan ti maibagak iti dayta abanag. Jak ngamin kayat apakibyangan dagiti kakasta abanag. Tadyak kayat ti mairamraman. Miling. Oh, agsangsangit ka mat. Apay? Miling, diyan mo ti aramida. Sika lang ti amo kapag kamangag. Talasayaan ka, tao. Aguray ka. Apay nga min aya. Anyan ti pagsangsangitam. Panawan na kun nila kay ko. Sina kami kanon.
Kadinan kaya ti agsubli ije balay. Pinanawan na kami ni Eddie. Kasano pa'y dagiti anak ko. Anya? Awan ti lalaki. Kat pulos ajak ginuliban ti asawag. Delia, ada nanggag ko at chismis. Pudno ka di. Nga niya. Lalakim ka no ni Benji. Ada nakakita kan kwa na asimrak iti banyoyo. Idin to tada ka ijay. Anya. Kampay ide. Inyo nagnatitimba naglaon iti danom. Anya. Ang ti saludsod. Anya kano ti inaramid yo iti unag ti banyo. Taapay anas kan nga umunag ni Benji. Idin to tada ka iti unag. Anya. Isu day ta tinagwaras at chismis. Kat dimanon iti asawam. Asino tinangiwaras iti dayta? Kwa? Ibagam ko, Madelia. Ni Martina. Anya. Kasta gaya ma. No kasta basol ni Martina daytoy. Martina, papaayaban na kayo ni Kapitana. Dua kayong agasawa. Ha? Apay? Tsaka mo kung nakita nga da pulis ang nagturong iti barangay hall. Da kayon samot ti gagarada. Anya? Iti anya, gapo? Ay, tsaka mo. Hala, ing kayon, Martina. Tamuan nyo ti gapuna. Ay abamatan ti asawam. Ta dua kayo amapan. Mas daaw kayo siguro nga gasawa, no apay a pinaayaban kayo. Mas daaw kami nga road, Kapitana. Kan apay nga da pulis. Madamdama pay, adamatan ni Delia, kat kadwana ni Miling. Apay ka di, Kapitana. Aday tanda Delia, kan Miling. Sige. Agtugaw kayo, Delia. Wan, Kapitana. Napan inayaban ni Delia dagiti talo a kakasinsin na a pulis ijay ili. Ta ipatiliw na kayo kumanga agasawa. Martina, Dado. Apay kumangay, Kapitana. Anya kumangay ti basol ni. Gapo kada kayo nga agasawa. Pinanawan na kaming ti asawak. Kat iti ka anuman, saan ka nun nga agsubli? Gapo ta nagsanga ti ilayo. Indanon nyo ti saan apod no kan kwa na. Ha? Kwa. Kwa? Siya kung timang ibagbaga. Awan ti relasyon mi adwa. Unay kan Martina. Nakita nakgaya man ang isirek iti danom iti banyo da Delia. Wan mat nga men. Maglibak kayo pa'y lang. Inyo nagkula jay dua timba danom. Tatinangdanan nak ni Delia nga agsakdo iti aramatan na iti banyo da. Ita sa balit iti panagawat mo. Tidakas na. Napan mo inwarwaras iti kaaruba. Kat nagturad pa iti rusok yo ang nagipulong kinila kay ko. Kwa. Saan apod nung nga da relasyon mi kini Delia, Kapitana? Iso ati rumbang ka ni Martina at chismosa. Kat madusa. Siyak ti saksi. Ani Martina tinangiwarwaras iti pamadpadakes. Iso adi kan makapaglibak, Martina. Ay unay kayon nga agasawa. Martina, Kandado. Kapitana. Nagpadaan yu lakit din nga awan nakam na. Kitaan nyo man itatibunga ti aramidyo. Anawaan ka, Martina. Ngam, di ka dimngag. Kat ita, anya ti aramiden tayo kadakwada, Delia. Kwa, Delia. Sorry. Kunak nga minupod no ti atap ko. Sorry Pakawanan na kami kumakan ni Dado. Delia. Pakawanan na. Ay, daytoy tumat na Martina. Takaw na naapod no. Iso ngayon, danon ko kinilakay mo. Pues, tapno sa anak ng agdarom. In kayo surutan nila kay ko itiayan na. Kat agpakawan kayo kan kwa na. Ha? Ibagayo ada kayo ti akim basol iti amin. Ha? Ijay Manila ti ayan na. Itad ko ti address na kada kayo. Kat mapan kayo iti ayan na. Awan kwarta mi. No di yung mapasubli ti asawak iti lasod ti duang aldaw. Maibalod kayo. Si dadaan dagiti pulis akakasinsin ko amang tilew kada kayo. Ha? Kan saan laday ta?
Gapo ta kinabkabil nak ti asawak gapo iti pamadakasyo. Ken dinadaal yo ti dayaw ko. Ken dinadaal yo ti urnos ti linangan mi nga agasawa. Nasken nga agmulta kayo. Anya? Iti lasod ti talungal daw. Nasken nga agbayad kayo kanyak iti 10,000 a pisos. Anya? Nagdakkel man ta? Dakkel matan! No di yung maitad adagos timol tayo. Ken no di yung mapasubli ti asawak iting kadang kungal daw. Agsasango tayon iti korte. Anya? Anya? Anya ka matan miling. Nagsaksi ka pa'y mat. Kita man, da kami ti marigatan. Gapo, tama asya nak ken ni Delia. Ken tapno agnakam kan. Ugalim ngamin ti mangpadakas iti padam a tao. Pautangan nakman nga rot iti pagmulta. Di ilakom jay lutiyo, tapno ada pagmultam. Ngamin, awan maipabulod ko. Ken maisa, jak kaya tapabuludan ti kasken ka. Tawan pa nagtalek ko ken ka. Anya? Day tangamin ti ibagbagak ken ka idi. Adi ka agpadakas. Pamadakas ti inaramid mo. Miling, kasanungatan. Awan kwartami. Awan pagpliti ming agpamanila amang sukon ka ni Eddie. Ay kat iremedyo yo ah. No di yo kayat nga agkikita kayo laangan iti korte kada Delia. Ad da agastos no kasta. Anya, matan. Basol mo matlaeng Martina. Maag di agiwaras iti pamadpadakas. Imbagak day ta idinkan ka. Angam di ka matdimngag. Insagmak na kan ti kinamaag mo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw ako nana. Maag ti agiwaras iti pamadpadakes. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken iti direksyon, Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay!